Kada pomislite na najveće pronalazače svih vremena, postoje nekoliko imena koje vam padaju na pamet, poput Henrya Forda, braća Wright, Thomasa Edisona. Ali postoji jedno ime koje nije toliko prepoznatljivo u svetu. Kada priključite telefon na punjač, upalite svetlo ili koristite frižider, možete zahvaliti Nikoli Tesli. Ovo je priča o geniju i priča počinje na kraju. Dana 7. januara 1943. godine sobarica hotela New Yorker ušla je u sobu 3327, gde je pronašla telo 86-godišnjaka. Čoveka koji je posljednju deceniju svog života živeo u tom hotelu. Nikola Tesla umro je sam i siromašan, skoro zaboravljen od svih. Živeo je na skromnoj ishrani od toplog mleka i keksa. Ali kako je moguće da jedan od najvećih umova svih vremena završi na ovakav način? Postoji razlog zašto se to dogodilo i ono će vam se pojasniti do kraja ove priče. Nikola Tesla rođen je u mestu Smiljan, na području današnje Hrvatske, tadašnje Austro-Ugarske, 10. jula 1856. godine. Rođen je tokom noći ispraćene grmljavinom. Prema porodičnoj legendi, babica je tokom porođaja prokomentarisala da će ovo dete biti dete tame, na što je njegova majka odgovorila ne, on će biti dete svetlosti. I zaista, Nikola Tesla je postao upravo to, čovek koji je osvetlio svet. A ironija i sudbina je htela da i pored svih svojih neverovatnih dostignuća on provede poslednje godine svog života u potpunoj tami, zaboravljen i siromašan. Nikola Tesla je u detinjstvu doživeo veliku tragediju. Kada je Tesla imao samo 5 godina, svedočio je smrti svog starijeg brata Daneta, koji je pao sa konja i kasnije preminuo. Ovo ga je proganjalo do kraja života. Kao dete, počeo je da viđa vizije, praćenje bljeskom svetlosti, zbunjujući ga šta je stvarnost, a šta plod njegove mašte. To nikada nije nestalo. Te vizije podstakle su njegovu sposobnost da osmišljava izume u glavi sa tolikom preciznošću da nije morao ni da ih nacrta. U članku iz 1919. godine Nikola Tesla je objasnio ovaj fenomen. Bez izuzetaka, moj uređaj funkcioniše tačno onako kako sam ga zamislio i eksperiment završava se upravo onako kako sam ga planirao. U posljednjih 20 godina nije bilo ni jednog izuzetka. Tesla prepisuje zasluge svoje majci za interesovanje prema izumima, Đuki Mandić, koji je u slobodno vreme konstruisala male kućne aparate. Također, imala je izuzetnu sposobnost da se jasno prisjeća slika i sećanje, a tu sposobnost prenela i na svog sina Nikolu Teslu. Teslin otac, Milutin Tesla, bio je pravoslavni sveštenik. Želeo je da i Tesla postane sveštenik, ali njega je zanimala inženjerija. Kada je u tinejdžerskim godinama oboleo od kolere i skoro umro, njegov otac mu je obećao da će ga poslati na studije inženjerstva ako preživi. I čudo, preživeo je. Otac je ispunio obećanje i ubrzo zatim Nikola Tesla upisuje visoku tehnološku školu u Gracu, u Austriji, 1875. godine, gde je navodno radio od 3 ujutru do 11 uveče svaki dan. Provodio je dane i noći učeći, spavajući svega 2 do 3 sata. Tesla je imao briljantan um, mogao je računati u glavi i govorio je 8 jezika. Međutim, njegovi profesori su bili zabrinuti za njega i njegovo zdravlje. Ali tokom druge godine studija, Tesla se sukobio sa profesorom oko teorije elektromotora i počeo je da sumnja u formalno obrazovanje. Ubrzo zatim postao je zavisan od kockanja i izgubio sve školarine. Napustio je fakultet pre nego što je diplomirao i za to njegova porodica nikada nije saznala. Godinama kasnije Tesla se preselio u Budimpeštu, gde je radio kao električar u telefonskoj kompaniji. Još od studentskih dana mučila ga ideja o rešenju neizmenične struje. Jednog dana, dok je šetao prijateljima kroz park, iznenada je dobio viziju. Zastao, uzeo štap i počeo da crta po pesku. Ono što je nacrtao bio je motor neizmenične struje, izum koji će promeniti svet. Ali tada to niko još nije znao. Godine 1882. Tesla se preselio u Pariz i počeo da radi za kompaniju Thomasa Edisona. Karijeru je započeo kao pomoćni radnik, ali su njegovi nadređeni ubrzo prepoznali njegov talenat i poverili mu složenije zadatke. Nikola Tesla je putovao širom Evrope rešavajući tehničke probleme za Edisona.
2 godine kasnije, njegov menadžer mu je ponudio posao u kompaniji Edison Mechanic Workshop u New Yorku, što je značilo početak novog poglavlja u njegovoj karijeri. Nikola Tesla je 1884. godine emigrirao u Ameriku sa samo 4 centa u džepu. Nakon što je opljačkan tokom putovanja, sa sobom je nosio i pismo preporuke. U početku imao je visoko mišljenje o Thomasu Edisonu, a i Edison je bio impresioniran Teslom. Jednom prilikom mu je rekao: imao sam mnogo vrednih radnika, ali ti si izuzetak. Međutim, ovo obostrano divljenje nije potrajalo. Tesla i Edison su ubrzo postali veliki rivali, jer se nisu mogli složiti oko toga kako električnu energiju treba kontrolisati i distribuirati. Edison je zagovarao jednosmernu struju, kod koje električna energija teče samo u jednom pravcu. Sa druge strane, Nikola Tesla je verovao u superiornost neizmenične struje, kod koje energija menja smer. Ova promjena pravaca bila je ključna za stabilno snabdevanje električnom energijom, jer je sprečavala preopterećenje utičnica. Također, omogućavala je prenos električne energije na većim udaljenostima uz manji gubitak i veću efikasnost. Zato danas neizmenična struja napaja naše domove i velike uređaje, dok se jednosmerna struja koristi za manje uređaje poput baterijskih lampi. Edison, međutim, nije bio zainteresovan za neizmeničnu struju, jer bi njen uspeh ugrozio njegov monopol, budući da je posjedovao sve patente za jednosmernu struju. Jednog dana Edison je ponudio Tesli $50.000 ako uspe da unapredi njegov motor jednosmerne struje. Tesla je to i učinio, međutim kada je zatražio svoju nagradu, Edison se samo nasmejao i rekao: Tesla, ti ne razumeš američki humor. Razočaran i uvređen, Tesla je odmah dao otkaz. Sljedeće godine, 1885. osnovao je sopstvenu električnu kompaniju. Ipak, njegovi investitori nisu delili njegove vizije i preuzeli su kompaniju, zajedno sa svim Teslinim patentima, pošto je Tesla, u zamjenu za akcije, preneo patente na kompaniju, a te akcije su sada bile bezvredne. Ostao je bez ičega. Nakon gubitka kompanije, bio je primoren da preživljava radeći teške fizičke poslove za samo $2 dnevno. Godine 1887. Tesla je izumio indukacioni motor koji je radio na neizmeničnu struju. Ovaj motor je bio najefikasniji način za pretvaranje električne energije u mehaničku snagu, princip na koji danas radi vozilo brand Tesla, nazvan po velikom pronalazaču. Sljedeće godine patentirao je motor i predstavio ga na Američkom institutu za elektroinženjere, gdje je privukao ogromnu pažnju. Među onima koji su prepoznali njegov potencijal bio je i George Westinghouse, jedan od vodećih igrača na tržištu električne energije. Shvatio je da bi Teslin indukacioni motor mogao biti ključan deo njegovog sistema neizmenične struje, koji je razvijao kako bi konkurisao Edisonovoj jednosmernoj struji. Tesla je odlučio da licencira svoj patent Westinghouse-u za $60.000 uz dodatne autorske naknade i deonice, što je značajno poboljšalo njegovu finansijsku situaciju i učvrstilo njegovu ulogu u razvoju moderne električne energije. Westinghouse je angažovao Nikolu Teslu kao konsultanta za platu od $2.000 mesečno, što bi danas bilo ekvivalentno preko $75.000 mesečno, a ubrzo zatim počinje i čuveni rat struje između Nikole Tesle i Thomasa Edisona. Edison se svim silama trudio da diskredituje Westinghouse i Nikolu Teslu. Tajno je finansirao razvoj električne stolice, koja je koristila neizmeničnu struju, želeći da dokaže njenu navodnu opasnost. Pored toga, Edisonova kompanija javno je mučila životinje kako bi učvrstili svoje tvrdnje. Godine 1903. otišli su korak dalje. Elektrošokirali su slona po imenu Topsy i snimili film po tom nazivu, Ubijanje slona, pokušavajući da uvere javnost u to koliko je neizmenična struja opasna. Uprkos svim preprekama, Nikola Tesla i George Westinghouse osvojili su ugovor za osvetljenje svjetske izložbe 1893. godine u Čikagu. To je bio prvi potpuno električni sajam koji je obeležavao 400-godišnjicu Kolumbovog otkrića Amerike. Na događaj se okupio ogroman broj ljudi i svima njima je bilo potpuno jasno da će neizmenična struja napajati budućnost. Njihov uspeh nastavio se kada su ponovo nadmašili Edisona i izgradili prvu hidroelektranu neizmenične struje kod Nijagarinih vodopada. Hidroelektrana je postigla ogroman uspeh, omogućivši napajanje grada Buffalo u saveznoj državi New York.
Ova inovacija ne samo da je potvrdila nadmoć Tesline tehnologije, već je označila i početak ere obnovljive energije. U znak sećanja na njegov doprinos, na Nijagarinim vodopadima danas stoji spomenik Nikoli Tesli. Na taj način Westinghouse i Tesla trijumfali su u ratu struje, dok je jednosmerna struja postepeno nestajala iz upotrebe. Međutim, pojavili su se problemi. Westinghouse-ova kompanija počela je da ostaje bez novca i na kraju zadužila se $10 miliona. Godine 1897. George Westinghouse lično je došao kod Nikole Tesle i zamolio ga da smanji svoje honorare. Očajnički je pokušavao da spasi svoju kompaniju. A Nikola Tesla, vođen ogromnim saosećanjem prema svojem prijatelju, uradio nešto neverovatno. Pocepao je ugovor. Bio je zahvalan Westinghouse-u što je verovao u njega kad niko drugi nije, pa je dobrovoljno odustao $12 miliona autorskih honorara, što bi danas vredilo preko $315 miliona. Da je tada zadržao te prihode, verovatno bi postao najbogatiji čovek na svetu i prva osoba sa neto vrednošću od $1 milijardu. Taj čin nesebičnosti spasio je Westinghouse-ovu kompaniju. Za uzvrat, Westinghouse je Tesla platio $216.000 za trajna prava na patent neizmenične struje, što bi danas vredelo oko $8 miliona. Tim novcem Tesla je postao finansijski nezavistan i osnovao je niz laboratorija u New Yorku, gde je nastavio sa svojim revolucionarnim projektima. Njegova briljantnost privukla je mnoge bogate i slavne ljude, među kojima je bio i jedan od njegovih najbližih prijatelja, legendarni pisac Mark Twain. Ovo je bio period Teslinih mnogih izuma. Tokom svog života prijavio je preko 300 patenata. Razvio je ranu verziju neonskog osvetljenja i bio pioner u istraživanju rentgenske tehnologije, eksperimentišući sa zracima. Ovo je jedan od prvih rentgenskih snimaka, slika njegove ruke. Također jedan od njegovih izuzetnih izuma bio je i daljinski upravljač. Godine 1898. Tesla je u Madison Square Gardenu u New Yorku demonstrirao minijaturni čamac koji je upravljao bežično. Njegova tehnologija bila je toliko revolucionarna da su prisutni pomislili da koristi magiju. Među njegovim najpoznatijim inovacijama je Teslin kalem, uređaj koji može da proizvodi ogromnu količinu visokonaponske struje. Eksperimentišujući sa njim, Tesla je otkrio da može da šalje i prima snažne radio signale, kada odjekuju na istoj frekvenciji, postavljajući temelje za modernu bežičnu komunikaciju. Tesla se spremio da emituje svoj prvi radio signal, ali se dogodila katastrofa. Požar je 1895. godine uništio njegovu laboratoriju, a sa njom i godine istraživanja i opreme. Iako se Tesla nije odmah prijavio za patent za radio, učinio je to 2 godine kasnije. Ovaj požar bio je prekretnica u njegovom životu, koja ga je postepeno vodila nizbrdo. U isto vreme dok je Tesla radio na radiju, njegov glavni konkurent bio je italijanski preduzetnik Guglielmo Marconi, koji je razvijao sličnu tehnologiju u Engleskoj. Marconi je pokušavao da dobije patent za radio u Americi, ali je odbijen jer su njegove ideje bile suviše slične Teslinim patentima. Međutim, sve se promenilo kada je 1901. godine Marconi uspeo prvi put da pošalje transatlantsku radio poruku, a koristio je čak 17 Teslinih patenata. Godine 1911. Marconi je dobio Nobelovu nagradu za fiziku, koja je bila zasnovana na Teslinim patentima. Ovo je Teslu duboko pogodilo, osjećao se izdanim, ogorčenim. Pokrenuo je tužbu protiv Marconija, ali se slučaj razvlačio godinama na sudu. Nažalost, presuda je doneta tek nakon Tesline smrti, i to u njegovu korist. To potvrđuje da je Tesla istinski pronalazač radija. Ipak, ovaj incident imao je negativan uticaj na ostatak Tesline karijere i dodatno ga je gurnuo u senku. Na primjer, Tesla je bio opsednut idejom bežičnog prenosa energije i želeo je da donese bežičnu električnu energiju u svetu. Na Long Islandu u New Yorku izgradio je ogroman predajnik pod nazivom Wardenclyffe toranj, verujući da može da šalje električnu energiju na daljinu, bez kablova. Međutim, kao i mnogo puta ranije, bio je ispred svoga vremena. Njegovi finansijski sponzori nisu imali dovoljno vere u projekat, smatrajući ga previše rizičnim i neisplatljivim. Tesla je zbog toga upao u ozbiljne finansijske probleme i nije imao izbor osim da 1905. godine napusti svoj projekat iz snova. Na kraju je izgubio i Wardenclyffe toranj kada mu je imovina oduzeta zbog dugova. Ovaj neuspeh dodatno je pogoršao njegovo mentalno zdravlje. Posljednju deceniju svog života proveo je u hotelu New Yorker, gde je živeo skromno i povučeno. Kompanija Westinghouse,
koji joj je nekada pomogao da opstane, pokrivala je njegove troškove do kraja njegovog života. Iako je živeo bez kirije, Tesla je umro sam i siromašan, u dugovima, ostavši upamćen kao jedan od najvećih, ali i jedan od najtragičnijih umova u istoriji nauke. Zašto je jedan od najvećih pronalazača svih vremena izbledao u mraku i umro bez novca? Moglo bi se reći da Tesla nije imao sreće u životu, kao kad mu je izgorela laboratorija. Ali glavni razlog leži u tome što Tesla nije bio kapitalista. Doneo je odluke koji poslovni ljudi i iskusni biznismeni nikada ne bi doneli, poput toga što je odustao od ogromne svote novca zbog prijatelja. Novac ga nikada nije zanimao. Njegova jedina briga je bila traganjem za naukom i napredak čovečanstva. Želeo je da promeni svet i u tome je uspeo. Njegovi izumi napajaju našu celu planetu. Moderna civilizacija funkcioniše upravo zahvaljujući Nikoli Tesli. Njegova majka ga je nazvala detetom svetlosti i bila je potpuno u pravu. Hvala vam što ste odgledali priču o Nikoli Tesli. Nadam se da ste uživali. Ako vam se ovaj video svidao, ne zaboravite da se pretplatite na kanal.